Aba basirikare ubona bipampye birenze biteye ubwoba si Delta Force cyangwa se US Navy Series unit z'abanyamerika, ntabwo ari Special Force yo mu Burusiya, si Special Air Services y'Abongereza, nta nubwo ari GIGN y'Abafaransa, ahubwo ni Special Force ya mbere y'abarakare bahumuye ku rwego rwo hejuru mu gisirikare cy'u Burundi kwa General Neva. Ku masura adateye peti yahariwe guhahamura umwanzi ku rugamba, ku mirindi itigisa imisozi y'isi, na murari ku by'inshuro nka miliyoni murari isanzwe y'abasirikare b'u Burundi. Ukibakubita amaso ubabonamo igitinyiro n'ubuhangange buhanitse, ndetse kuri bamwe bashobora kurahira bakirenga bakavuga ko abasirikare badasa nk'abava mu gihugu cy'u Burundi. Ni abasirikare bongera kwibutsa ibihugu byo muri Afurika, by'umwihariko byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, ko Burundi bufite ingabo zidasanzwe zibarizwa mu mutwe nayo idasanzwe y'abarakare bahumuye ku rwego rwo hejuru, bityo ngo n'urota kuhamenyera agende gake kuko mu Burundi haranyerera. Ni abasirikare Burundi bwagaragaje kuwa gatatu wo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi mu 2026 mu gihe iki gihugu cyarimo kizihiza ibirori by'ubwigenge, yishimira imyaka 64 bamaze bigobotoye umukoroni kuva mu 1962. Aba basirikare bagaragaye mu ishusho idasanzwe kandi y'ubuhangange, kuko guhera binjiye muri stade Intwari byose byarimo biberamo uherereye mu mujyi wa Bujumbura. Aba basirikare utuntu twabo twari dupanze neza mu buryo bwitondewe bitandukanye n'abari babanjirije. Aba basirikare bagaragaye bambaye ingofero nziza zigezweho z'urugamba zo mu bwoko bwa Fast Helmet, ni Future Assault Shell Technology Helmet. Zikaba ingofero zikoze ku buryo zipfuka umutwe wose w'umusirikare agasigara amatwi n'isura. Zikaba ingofero zikoranye icyitwa Helocox L4G G24 mount, ibiri ku gice cyo hejuru cy'ingofero ahagana hagati. Icyo kikaba igice gishyirwaho Night Vision Goggles ifasha abasirikare kubona mu masaha y'ijoro bidasabye urumuri. Izi ngofero zigashyirwaho n'utundi tuntu tw'ingenzi cyane nka kamera ushobora kugenda ifata amashusho yose ku rugamba, ikaba yanashyirwaho itoroshi ryakwifashishwa mu gihe biri ngombwa. Ziriya Night Vision zari ku ngofero z'abo basirikare b'Abarundi nizo mu bwoko bwa Single Tube Monoclass AN-PVS-14. Izi ziba zikoranye agatibe kamwe ko kureberaho mu gihe umusirikare arimo gukoresha ino Night Vision mu masaha y'ijoro. Iyi ngofero ikorerwa mu ruganda rw'Abanyamerika rukora intwaro z'ubwirinzi z'abasirikare rwitwa Oxcowa, ariko karite zose zazo za kabiri zikorerwa muri Israel no mu Bushinwa. Aba bakomando bari bambaye rinete zijya gusa nk'izo mu bwoko bwa Revision Desaka Lacoste. Ni rinete ziba zifite icyitwa Full Perimeter Series, ku buryo ibirahure byazo biba bisa nk'ibyijimye kandi bigahura neza n'amaso y'umusirikare, ku buryo bitangira imyotsi n'imyanda yose yiganjemo ivumbi mu buryo bwuzuye, ku buryo nta n'akanya na gato byacamo bisatira amaso y'umusirikare. Ibaze ko ibi birahure bikoze ku buryo birinda umuyaga amaso y'umusirikare nko mu gihe ari muri kajugujugu y'urugamba cyangwa ari kumanuka mu kirere akoresheje imitaka ya parachute. Izi rinete zinagira lens zo mu bwoko bwa ballistic polycarbonate, ku buryo zitangira fragment z'ibyuma bityaye cyane bitumbagira mu kirere mu gihe habayeho iturika ry'igiturika nka grenade cyangwa se ibiturika bigiye bitandukanye ku rugamba, mu kurinda ko iryo turika ryakwangiriza amaso y'umusirikare. Ikindi kandi abasirikare bari bambaye za mask zipfuka umutwe n'isura, hose hagasigara ku maso honyine, naho kandi hari na za rinete. Urebye neza ku matwi hariho ibyo bambaye bimeze nka kuteri zimwe nini cyane z'ama headset. Izi zitwa Active Electronic Tactical Communication Headset. Izi ni zituma abasirikare bavugana hagati yabo bakumvikana ku rugamba. Ubicunge neza, hariho utuntu tuva ku matwi yabo twerekeza imbere ku minwa, utuba twita push to talk. Ni nka microphone umusirikare avugiramo, naho ikiri ku matwi nicyo gituma umusirikare abasha kumva ibiri kuvugwa na bagenzi be. Bose bambaye impuzankano zisa nk'izivuguruye cyane ku gisirikare cy'u Burundi. Bambaye tactical vest cyangwa se bulletproof itangira amasasu ku bice by'agatuza n'inda ndetse n'inyuma ku mugongo, inkweto za butini zidafite icyo zitandukaniye cyane n'izindi, imikandara yihariye cyane kandi iri twagenewe gushyiraho imbunda nto cyane z'amapistoli, ibiganza byambaye ga bikikiye imbunda zakorewe muri Israel zo mu bwoko bwa TAR-21 bihagarariye Teva Assault Rifle 21 Century. Ni imbunda zo zidakanganye cyane kuko zakozwe hagati mu mwaka w'1995 kugeza mu 2003. Zikaba imbunda ziba zifite imbarutso mu gice cy'ahagana hagati, naho ikibuno cyazo ndetse n'ahagenewe gushyirwa magazine byo bikaba mu gice cy'ahagana inyuma. Gusa ntabwo tugiye kuganira kuri abasirikare kuko bobo bisa nk'aho igitinyiro cyabo ari gito cyane ugereranyije n'intwaro z'urugamba Uburundi bwamurikiye muri ibi birori mu buryo bwuzuye, kuko ibyo byonyine byakanze abanzi bose b'u Burundi haba biteye ubwoba. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa
ni ugukora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa n'ibintu byinshi bisa n'ibicanganye kuri iyi si dutuye. Yewe wumva ndi Ray, nguhaye ikaze kuri Ray Entertainment. Still beginning, stay tuned. Ikaze. Muri ibi birori umwangeze wo kwerekana ibitwaro by'urugamba byutswe n'igisirikare cy'u Burundi muri stade Intwari hinjiyemo umurongo utari muremure w'imodoka by'urugamba bimeze nk'ibifaru mu buryo bwuzuye. Ibi bifaru Burundi bwagaragaje byitwa WZ-551. Ni ibifaru by'intambara bikorwa n'uruganda rwo mu Bushinwa rukora intwaro z'urugamba rwitwa China North Industries Corporation, bihinwamo ijambo rigufi Norinco. Ni rumwe mu nganda zikomeye ku isi hose zikora intwaro zirimo imodoka birwana ku rugamba, ibifaru, intwaro za rutura zo ku butaka z'ama artillery ndetse n'intwaro z'ubwirinzi bw'ikirere. WZ-551 ntabwo ari igifaru mu buryo bwuzuye nk'uko wumva tank cyangwa blende, ahubwo yo ni ikimodoka cy'umutamenwa gishobora kurwana ku rugamba icyarimwe kikaba cyanatwara abasirikare ku mirongo y'imbere y'urugamba. Mu rurimi rw'icyongereza babyita ngo ni infantry fighting vehicle. Ikimodoka kiba gipima toni 15 n'ibiro 800, kikagira uburebure bwa metero 6 na santimetero 63 bwo kuva inyuma werekeza imbere, ubugari bwa metero 2 na santimetero 80 n'uburebure bwa metero 2 na santimetero 80 bwo kuva hasi ugana hejuru. Ni ikimodoka kigenda nk'abasirikare batatu barimo shoferi, umurashi ndetse na komanda. Inyuma hakaba umwanya wanagenda nk'abasirikare 9 n'intwaro zawo z'urugamba. Izina WZ-551 bihagarariye ijambo ry'igishinwa Wuzhuang, bisobanura ikimodoka kirwana ku rugamba. Iki ni igifaru kigendera ku mapine 6 manini kandi akomeye, yahariwe kugenda ahatagendeka. Imbere hacyo hakozwe n'ibyuma by'imitamenwa bikoze mu buryo busa n'ububeramye cyane ahagana hasi, kikagira utudirishya tubiri imbere duto cyane kwifashishwa n'umushoferi ugitwaye areba imbere ye, ndetse utwo tudirishya tukagira n'ibirahure by'imitamenwa bidatorwa n'amasasu cyangwa se fragments z'ibiturika nka grenade. Ndetse iki kifaru cyose gikozwe nacyo mu byuma by'ibitamenwa ku buryo ku rugamba nta sasu ryabasha kukinjiramo gutyo gusa cyangwa se ngo gihungabanwe n'ibiturika byoroheje. Byumve neza ko iki gifaru cyo kinafite icyitwa turret. Ni igice cyo hejuru kiba kiriho imbunda nini cyane kandi ibasha kwikaraga kikareba muri ruhande rwose rw'iki kimodoka vuba cyane bishoboka. Aha rero haba hanakoranye imbunda ya machine gun yo mu bwoko bwa 12.7 mm machine gun, yibarizwa mu muryango w'izitwa caliber automatic weapon. Zimwe zirasa amasasu 450 kuri 600 mu munota umwe gusa, kandi karasa mu ntera ya metero 2000 kure yazo. Ari nubwo mu cyimbo cy'iyi machine gun haba hari ikibunda cya rutura cyo mu bwoko bwa Elcon KBA 25 mm automatic cannon. Iki ni ikibunda cya rutura kirasa ibisasu bisaga 150 mu munota umwe gusa, kandi kikabirasa mu ntera ya metero 500. Kikagira amasasu aremereye ashwanyaguza byo kurimbura inyubako, trenches cyangwa se ikimodoka cy'urugamba. Kimwe mu bigira iki kimodoka cy'urugamba kidasanzwe nuko kitagenda ku butaka gusa, no mu mazi kiragenda kuko kibasha kwambuka imigezi n'ibiyaga bidakanganye. Ubyumve neza ko ibi bifaru bigira icyitwa water turret cyangwa se propellers nka moteri y'ubwato biba bikoranye mu gice cyahagana inyuma. Iyi propellers ikikaragana imbaraga nyinshi maze bigasa n'ibisunika amazi inyuma, ibyo bikabyara ingufu zisunika imbere iki kimodoka mu gihe kiri mu mazi. Iki kimodoka kinagira trainvan cyangwa se ibyuma bijya gusa nk'amababa biri ku kimodoka ku mpande zabyo mu buryo bugoye ko wabibona iri ku butaka, ariko iri mu mazi iyi modoka ihenura ibi byuma bigatuma kibasha kureremba hejuru y'amazi, amazi ntabashe kukirengera. Iki kimodoka gikoze mu buryo bwihariye cyane bwitwa modular design. Ibi bishatse gusobanura ko kiba gishobora gushyirwaho ikintu runaka cyangwa se kigakorwamo ikindi runaka maze kigahindurirwa imirimo ku rugamba. Muri make gishobora guhindurirwa byose havuyemo umubiri wabyo, moteri ndetse n'amapine. Ibi byitwa one base multiple jobs. Nk'urugero, bitewe n'uko iki kimodoka cyapanzwe gishobora kuba APC Armored Personnel Carrier. Igihe kiba cyabaye nka bisi itwara abasirikare ku rugamba ndetse n'intwaro zabo. Muri make kiba cyagizwe icy'ubwikorezi gusa, ariko ku mirongo y'imbere y'urugamba kiba cyanagirwa IFV Infantry Fighting Vehicle. Iki gihe rero kirwana ku rugamba kuko kiba cyanashyizeho za mbunda nakubwiye mu kanya icyarimwe, kandi kikanarwana kinatwaye abasirikare imbere kibavana ahantu hamwe kibajyana ahandi ku mirongo y'imbere y'urugamba.
hari nubwo kigirwa PTL-02 anti-tank version. Iki gihe iki kimodoka kiba cyabaye urunyamaswa ku rugamba. Iki gihe iki kimodoka kiba cyasizweho urubunda rwa rutura ruba rwabasha kuba rwarasa ibisasu byarimbura bya burundu ibifaru by'urugamba. Iki giheho iki kimodoka kiba cyabaye saa kibi ku rugamba mu buryo bweruye. Ubyumve neza ko iki kimodoka gishobora gukora ubutasi ku rugamba cyifashishije za kamera n'ibyumviro by'ikoranabuhanga, za sensors ndetse n'uburyo bwo kwinjira itumanaho hagati y'abasirikare bari kuvugana hagati yabo ku mwanywa cyangwa nijoro. Kiba cyakora akazi kuko gishikoranye na night vision ituma kibona mu masaha y'umwijima, kikabona umushyuhe bukiri hafi bwose by'umwihariko bw'abantu n'ubw'ibinyabiziga, ndetse kikabasha kuba cyarasa kiri no kugenda icyarimwe. Mu muhanda kigenda ku muvuduko wa kilometero 85 mu isaha, naho mu mazi kikagendera ku muvuduko wa kilometero 7 mu isaha, ndetse kikabasha kugenda mu byondo, mu micanga, mu mabuye, imisozi n'amashyamba. Muri uko kwerekana intwaro z'igihugu mu birori by'ubwigenge ku nshuro ya 67 mu Burundi, indi ntwaro yagaragajwe ndetse ikanavugwaho cyane n'abayemusi bari bamayobora ibyo birori byose ni igitwaro kigizwe n'iminwa ine y'imbunda z'amashanyigani zose zishamikiye hamwe. Iki kibunda cyitwa ZPU-4 ni intwaro ikoranye amashanyigani enye zirasira hamwe zaremewe guhangana n'intwaro z'ikirere zirimo amakajugujugu y'urugamba, amadrone n'indege z'indwanya zigurukira ku butumburuke buto hafi cyane y'ubutaka. Ijambo ZPU ni impine y'interuro ndende y'Ikirusiya ivuga Zenetania Primyotania Ostonovika, bisobanura mu Cyongereza anti-aircraft machine gun mount, naho fo irengaho isobanura iminwa ine y'imbunda ikoranye n'intwaro. ZPU ni intwaro y'ubwirinzi bw'ikirere yakozwe guhera mu mwaka w'1945, yakozwe n'Uburusiya nyuma gato y'intambara ya kabiri y'isi yose. Isibye kubikoranye machine gun enye, iyi ntwaro inabasha kwikaraga ikareba muri ruhande rwayo rwose, ikararamishwa mu kirere cyangwa se ikaba yarebeshwa mu bice byo ku butaka. Ni intwaro itagira moteri nk'ibindi bifaru, ahubwo ishyirwa ku mapine ane, ikaba yakururwa n'ikindi kimodoka cy'urugamba mu gihe iri kwimurwa ivanwa ahantu hamwe yerekezwa ahandi. Ifite uburebure bwa metero enye na santimetero 50 kuva inyuma ugana imbere, ikagira ubugari bwa metero na santimetero 70, ikagira uburebure bwa metero 2 na santimetero 10 bwo kuva hasi kugera hejuru. Naho iki gitwaro kigapima toni 1 n'ibiro 800. Ubyumve neza ko iyi ntwaro ikoranye machine gun enye zo mu bwoko bwa 14.5 mm KPV heavy machine gun. Ni machine gun zakozwe n'Umurusiya witwa Semyon Vladimirov, ari nayo mpamvu yitwa KPV kuko bihagararira interuro y'Ikirusiya ivuga Kurapiniko Kalibani Primyot Vladimirova, bivuga Vladimirov Large Caliber Machine Gun. Ikaba yaratangiye gukoreshwa mu 1949, ikaba machine gun irasa amasasu mu bwoko bwa 114 mm cartridge abasha kugenda ku muvuduko wa metero 1000 mu isegonda rimwe gusa, kandi akaba yakibasha kwitura mu ntera metero 2000. Buri imwe muri izi machine gun irasa inshuro byibura zirenga 600 mu munota umwe gusa, bivuze ko zose zirasiye hamwe ari enye zirasa inshuro zirenga 2400 mu munota umwe gusa, kandi aya masasu yose akagira ubukana buremereye cyane ku rugamba. Ni intwaro ikoreshwa n'abasirikare bane barimo komanda uyobora ibikorwa byose by'intwaro, akabamo umurashi ukurura imbarutso, akabamo assistant gunner wunganira umurashi. Uyu akazi ke ni ukuyobora umurashi ari ibipimo byo kurasa by'umwihariko mu gihe biri kugenda ibyo bipimo, ndetse akamwunganira mu gukemura ikibazo cyose cyaba kuri iyi ntwaro mu gihe kurasa. Uwa kane ni loader, wa wundi upanga ceni z'amasasu muri intwaro vuba kugira ngo ikomeze kurasa ubudahagarara. Ni intwaro yumvikana nk'ikanganye ariko kuko yahariwe guhanura indege. Ushatse wavuga ko izi ntwaro zakagombye kuba zaratawe mu ngarani y'isi rwose, kuko uyu munsi indege z'intambara zikoze ku buryo ziba zihuse kandi zifite utumanyeri k'urugamba ku buryo iyi ntwaro itashima rwose. Ni indege zikangwa gusa n'intwaro zigezweho zirinda ikirere, n'intwaro zirasa misile z'impigi, kandi nabwo zikanagira amaradari azibona zikiri kure cyane mbere yuko zinjira mu matware, kandi izi ntwaro zo ntizigira amaradari. Indi ntwaro ye yahagaragarijwe isa nk'ikanganye ni iyitwa 2B9 Vazilaki 82 mm automatic motor. Ni ikibunda cy'Umurusiya cyatangiye gukoreshwa mu 1970. Ni intwaro yaremewe kurasana imbaraga nyinshi kandi ku muvuduko wo hejuru. Iryo jambo Vazilati ryumvikana muri iryo zina ni Ikirusiya gisobanura cornflower.
ni ubwoko bw'indabo. Iyi rero ni intwaro yakozwe n'igisirikare cy'Uburusiya mu gashami gakora intwaro kitwa Central Research Institute for Precision Machine Building. Ubundi intwaro nk'izi za mota uzumva benshi bazita ngo ni mortier. Ni intwaro zishyirwa mu bisasu cyangwa ibiturika maze zikabitumbagiza zikabinaga ahantu kure cyane hashoboka, ikaba ibiturika biba byashyira hasi nk'igikuta cyose cy'inzu, trenches, hamwe abasirikare bitsimba bari kurasana ku rugamba haba hasa nk'imiferege cyangwa hameze nk'igikuta kigizwe n'imifuka y'imicanga na sima. Iyi ntwaro iba yashyirwamo igisasu ikakirasa ikongera igashyirwamo ikindi gutyo gutyo, ariko iyi Vasilak yo irahariye cyane kuko ibasha gushyirwamo ibiturika bine icyarimwe ikabirasa inkurikirane ku muvuduko wihuse mu buryo buri automatic. Ni intwaro irasa ibiturika byo mu bwoko bwa 82 mm mortar bomb. Ikaba intwaro iba yarenze igiturika umusozi muremure ikagita inyuma yawo, kandi ikabasha kurasa byibura inshuro zirenga 100 mu munota umwe gusa. Ikabasha kuba yahimya ibipimo biri mu ntera ya metero 4200 maze yose igapima ibiro bigera kuri 630. Ubyumve neza ko Uburundi bwanagaragaje n'intwaro ijya gukora kimwe n'iyi ariko bitandukanye cyane mu ikoranabuhanga rya gisirikare, yo yitwa DSAT 122 mm Sword Hauser. Ikibunda cya rutura cyo ku butaka cyakozwe n'Umurusiya guhera mu myaka y'1950 maze gitangira gukoreshwa mu 1963. Ni imwe mu mbunda z'inyembaraga ku rwego rw'isi yose zo muri ubu bwoko. Ni imbindi bishobora guhindukira ikareba muri ruhande rwose ibyitwa 360 degree rotation. Ni imbunda ipima tone 3 n'ibiro 200. Ikaba imbunda ikoreshwa n'abasirikare 8 bose baba bakora bunganirana, ikarasa ibiturika byo mu bwoko bwa 122 mm explosive shells, ikandi ikabirasa mu ntera kilometero 15 kure yaho biteretse, ikanabasha kurasa inshuro ziri hagati ya 10 na 15 muri buri munota, kandi ikarasa amarasasu aremereye my friend, ku buryo igisasu kimwe giterura imodoka y'urugamba kikayubika. Ibisasu hari n'ababyita ngo ni rocket assisted projectile ammunition. Nyuma y'izi ntwaro herekanwe indi ntwaro y'igitinyiro cyinshi ku mirongo y'imbere y'urugamba yitwa T-53 107 mm multiple rocket launcher. Ni intwaro mbi cyane mu isi yose yanditse izina mu kurasa za rocket ku muvuduko mu hejuru. Ni intwaro yakorewe mu Bushinwa mu myaka y'1950 itangira gukoreshwa mu 1963. Ni intwaro irasa za rocket 12 ku muvuduko wo hejuru ku buryo bwa automatic. Byumve neze ko ari intwaro ifite tube 12 zijyamo rocket 33, buri murongo ugizwe n'amatibe 4, buri tibe imwe igashyirwamo rocket ya 107 mm ireshya na metero 1 na santimetero 30. Iyo rocket igapima ibiro 19, ikaba rocket iba yahamye igipimo kiri mu ntera metero ya metero 8,000. Iyi ntwaro biroroshye kuyikoresha, biroroshye kuyitaho, kuyimura biroroshye, iranahendutse ku isoko ry'intwaro, gusa nayo irasa ku ntera ntoya bishoboka. Muri uku kurata intwaro Abarundi banagaragaje mu intwaro zitwa BM21 Grad 122 mm multiple rocket launcher. Intwaro isa naho ari mukuro w'imwe tumaze kuvugaho mu kanya. BM21 ni imwe mu ntwaro izwi hose mu isi yose kuko inakoreshwa n'ibihugu 70 hirya no hino kuri uyu mubumbe. Ubyumve neza ko mu ntwaro zo muri ubu bwoko hakozwe ibirenga 100,000. Ni intwaro zakozwe n'inganda z'Abarusiya mu 1963. Iyi ni intwaro irasa za rocket 40 inkurikirana kandi ku muvuduko wo ku rwego rwo hejuru. Kikaba ari ikimodoka gifite amatibe inyuma arasize rokete, kikaba ikimodoka kigendera ku mapine 6 kuri buri ruhande. Ni intwaro ibasha guhindukira ikareba muri ruhande rwose bidasabye ko imodoka y'ubwayo ikata. Iyi ntwaro yo irasa rokete zireshya na metero 2 na santimetero 87, imwe igapima ibiro 66, kandi ikabasha kuba yaraswa ku ndero ya kilometero ziri hagati ya 20 na 50. Mu gihe ibyo birori byarimo biba hejuru ya stade Intwari rwagati Bujumbura, harimo hakatakata indege zo mu bwoko bwa kajugujugu z'urugamba, nazo zari muri iyi myiyereko mu buryo bwuzuye. Ni indege zo mu bwoko bwa Mil Mi-24 tuzavugaho mu bindi biganiro bizakurikiraho, kandi byose bizajya kuri channel muri kureberaho kino kiganiro. Ni na dusoreje ikiganiro cya none. Wibuke kudusangiriza igitekerezo cyawe unyuze muri comment. Niba ari ugambira lisansi kuri uyu mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa ni ukanda subscribe, gufungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'icanganye kuri Sinzima Dutu. Ndi Ray. Nawe utaha.